Ibihe byiza wowe udukurikira hano kuri Aizo TV kandi ukaba ukunda ibiganiro tunyuza hano kuri Aizo TV. Aka kanya ngiye kukugezaho urutonde rw'ibihugu 10 bikenye hano ku mugabane wa Afurika, nkuko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byakoze icyegeranyo bikaba byakora urutonde rw'ibihugu 10 bikenye hano ku mugabane wa Afurika. Iyi Afurika yacu igizwe n'ibihugu birenga 54, ariko muri ibyo bihugu byose hariho ibihugu byashyizwe ku mwanya wa 10 biza ku mwanya wa mbere bikenye hano muri Afurika. Nibyo ngiye kuba nkugezaho muri aka kanya. Mu by'ukuri nk'uko babivuga, gukena si umurage kandi nta n'ubyizanira, kuko birababaza iyo bavuga ko igihugu gikenye. Ahanini bagendera ku ngengo y'imari gikoresha, inyungu rusange cyinjiza ku mwaka, haba mu baturage na leta muri rusange. Ni kenshi uzasanga igihugu gifite umutungo kamere ariko kigahora mu murongo w'ubukene bukabije. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, Daily Box bategurira ikiganiro kivuga ku bumenyi bw'isi. Uyu munsi twabateguriye cyangwa se ndi kwifashisha iki kinyamakuru cyitwa Daily Box kugira ngo nkubwire urutonde rw'ibihugu 10 bikenye cyane kurusha ibindi. Igitangaje ni uko dusangamo ibihugu by'ibituranyi mu Burundi, Kongo n'ibindi dusangiye imiryango duhuriramo, haba iya politike n'iy'ubukungu. Hari zimwe mu ntandaro z'ubukene bworetse ibihugu muri iyi myaka mike ishize. Muri zo twavugamo intambara, ibyorezo, amakimbirane ashingiye ku moko n'amadini, ndetse na politike mbi zoretse ibihugu bya Afurika, dore ko ari nabyo bigaragara kuri uru rutonde, ikimeze nk'ihurizo rikomeye ku buyobozi bw'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika muri rusange. Tugendeye ku mibare itangwa na banki y'isi n'ibigo by'imari biyishamikiyeho, bigaragaza ko ijanisha ry'amafaranga umuturage yinjiza muri buri gihugu twaguteguriye urutonde rukurikira. Igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bikenye hano muri Afurika ni igihugu cyitwa Sudani y'Epfo. Iki ni cyo gihugu gifatwa nk'igisha muri Afurika ndetse no mu isi muri rusange, dore ko giherutse kwemerwa n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ibyagezweho nyuma y'igihe kirekire kihangana ry'Abarabu n'Abayisilamu n'Abirabura bafatwa nk'Abakristo. Sudani y'Epfo yaranzwe n'ibikorwa by'urugomo rukabije kuva yashingwa mu mwaka w'ibihumbi 2011. Nicyo gihugu kiyoboye ibindi bihugu 100 byasohotse ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Iki gihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 11, cyamunzwe n'ibibazo by'amacakubiri mu bya politike n'imibereho, ubusumbane, ruswa n'intambara. Abenshi mu bahatuye bakora mu bikorwa by'ubuhinzi gakondo, nubwo ihohoterwa n'ihindagurika ry'ibihe rikabije biri mu byagiye bikumira abahinzi guhinga ngo babone umusaruro uko bikwiye. Ni mu gihe banki y'isi ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 abantu barenga miliyoni 9 muri iki gihugu bari bakeneye ubufasha bw'imibereho. Igihugu cyiza ku mwanya wa 2 mu bihugu bikenye mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 hano muri Afurika ni igihugu cy'u Burundi. Iki ni igihugu giherereye muri Afurika yo hagati, kikaba umuturanyi ndetse n'umuvandimwe w'u Rwanda. Gusa ibibazo bya politiki ahanini bishingiye ku miyoborere mibi, biri mu byagiye bisembura umubano mubi hagati y'ibihugu byombi byaboneye ubwigenge rimwe mu mwaka w'igihumbi 1962. Uburundi buza ku mwanya wa 2 mu bihugu bikenye cyane ku isi. Kiri mu bihugu bitagira umutungo kamere kandi cyahungabanyijwe n'intambara y'abenegihugu yamaze imyaka 12. Hafi 80% by'abaturage b'u Burundi bagera kuri miliyoni 13 bashingira ubuzima bwabo ku buhinzi.
ikibazo cyo kubura ibiribwa kikubye hafi inshuro ebyiri ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abaturage bafite amashanyarazi muri iki gihugu ntabwo bageze kuri 5%, mu gihe kubona amazi n'ibijyanye n'isuku bikomeje kuba ingorabahizi. Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizeho umwete mu kongera ubukungu no gusana umubano w'ububanyi n'amahanga, maze mu mwaka w'ibihumbi 2022 Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye by'Uburayi byongera gufata ubufasha nyuma yo gukuraho ibihano byari byarafatiye iki gihugu mu myaka yabanje. Ikiza ku mwanya wa gatatu ni Repubulika ya Centrafrica, ubwo ndavuga ibihugu bikenye hano muri Afurika. Ni igihugu giherereye muri Afurika yo hagati, ndetse kubera ibibazo by'umutekano muke ahanini wagiye uturuka ku makimbirane akomoka ku madini y'Abakristo n'Abayisilamu bahora bahanganye, iki gihugu gikomeje guhura n'ibibazo. Repubulika ya Centrafrica ikuhangahaye kuri zahabu, peteroli, uranium na diyama, gusa iby'ubwo butunzi ntibiyibuza kuba ituwe n'abaturage bakenye cyane, ibintu bishira mu bihugu bikenye cyane ku isi kuva mu myaka 10 ishize. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cya kabiri mu bunini muri Afurika, kikaba kimwe mu bya mbere bifite ubutunzi bwinshi ku isi, giherereye mu burengerazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse kikaba gifite igice kinini cy'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kuva iki gihugu cyabona ubwigenge kibukuye ku Bubiligi mu 1960, DRC imaze imyaka ibarirwa muri za mirongo ihanganye n'igitugu gikaze, umutekano muke ushingiye ku bibazo bya politike ndetse n'urugomo ruhoraho bituma iza mu bihugu bikenye cyane ku isi. Abagera kuri 65% by'abaturage batuye iki gihugu bagera kuri miliyoni 100 babona amafaranga ari munsi y'amadolari 2.15 ku munsi. Nyamara ariko banki y'isi ivuga ko DRC ifite amikoro n'ubushobozi byo kuba kimwe mu bihugu bikize muri Afurika, kandi kiyoboye n'iterambere ry'umugabane wose, kuko nicyo kinini mu gutunga kobalite ku isi, kikaba n'isoko rya mbere ry'umuringa muri Afurika wifashishwa mu gukora ibinyabiziga by'amashanyarazi n'izindi mashini zikoranabuhanga zikaze. Ntitwagenda tutavuze ko itonesha, irondabwoko n'imiyoborere mibi biri mu bituma iki gihugu gikomeza kuguma mu makuba. Igihugu cyiza ku mwanya wa 5 mu bihugu bikenye hano ku mugabane wa Afurika ni igihugu cyitwa Niger, ni igihugu cyitwa Niger, ni igihugu giherereye mu majyaruguru ya Nigeria, dore ko gifatwa nk'umuvandimwe wayo. Ni igihugu gifite umutungo kamere ugereranyije. Twababwira ko hafi 80% by'ubutaka bwa Niger butwikiriwe n'ubutayu bwa Sahara, hamwe n'abaturage biyongera cyane batunzwe n'ubuhinzi buciriritse. Ibura ry'ibiribwa, indwara n'impfu biriyongera cyane muri iki gihugu. Imirwano ikunze kugaragara hagati y'igisirikare na Boko Haram, ishami rya leta ya Kiyisilamu yimuye ibihumbi by'abaturage benshi. Reka dukomeze ku mwanya wa 6 mu bihugu bikenye hano muri Afurika. Ubwo ndi gukorera urutonde rw'ibihugu 10 bikenye hano ku mugabane wacu wa Afurika. Tugeze ku mwanya wa 6 rero, aho tuhasanga igihugu cya Mozambique. Iki ni igihugu giherereye mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Afurika. Ni igihugu kizwi cyane inaha mu Rwanda, dore ko nta gihe kinini gishize igihugu cyacu cyohereje iyo ingabo mu butumwa bwo kugarura amahoro. Nubwo iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere ndetse kikaba cyubakitse neza, kiracyafite ibibazo byakizanye mu bihugu 10 bya mbere bikenye cyane ku isi, aho ihindagurika ry'ikirere n'imyidugararo ya politiki ari bimwe muri nyirabayazana icyatumye biba bibi kurushaho. Nuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 ibitero byagabwe n'imitwe y'inyeshyamba za Kiyisilamu
byibasiye igice cy'amajyaruguru ikungahaye kuri gaze na peteroli. Reka dukomeze ku mwanya wa karindwi aho turi buze kuhasanga igihugu cya Malawi. Iki ni igihugu cya kabiri kibarizwa mu majyepfo ya Afurika kigaragaye kuri uru rutonde ndetse kikaba kiri mu bihugu bike muri Afurika. Ubukungu bwa Malawi nka kimwe mu bihugu bito muri Afurika ahanini bushingiye ku bihingwa, ariko imihindagurikire y'ikirere ikomeje kubabera ikibazo cy'ingutu. Ibura ry'ibiribwa mu bice by'icyaro ni byinshi cyane muri iki gihe. Malawi irimo guhangana n'ikibazo cy'ubukungu cyateje ibura rya peteroli, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ndetse no gutakaza agaciro k'ifaranga ku kigero gikabije. Dukomeza ku mwanya wa munane turahasanga igihugu cya Liberia. Hashize imyaka myinshi Repubulika ya kera cyane muri Afurika ishyizwe mu bihugu bikenye cyane ku isi. Icyizere cyo kuva kuri uru rutonde cyari kiri hejuru cyane igihe George Weah wahoze akina umupira w'amaguru yabaga perezida mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ku bw'amahirwe make uko byari byitezwe, ahubwo imyaka yose yamaze ku butegetsi yaranzwe n'igabanuka ry'agaciro k'ifaranga rikabije, ubushomeri ndetse n'iterambere rihagaze nabi ry'ubukungu kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2023, ubwo yatsindwaga n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Joseph Boakai. Kuva uyu Boakai yajya ku butegetsi, ikibazo cyatangiye kugabanya ubukana, iterambere riratangira kwiyongera ndetse n'ibiteganyijwe ko bizagera kuri 4% muri 2024. Tubibutsa ko iyi Liberia yashinzwe n'abirabura bahoze mu bucakara n'uburetwa ku mugabane w'Amerika ya ruguru. Igihugu kiza ku mwanya wa 9 mu bihugu bikenye 10 hano muri Afurika mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025, nk'uko nkugezaho icyegeranyo cyakozwe n'ikinyamakuru cyitwa Daily Box. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Chad. Igihugu cya Chad kiri mu bihugu 10 bifite peteroli nyinshi muri Afurika, nyamara ubukene bukomeje kukibasira kuko ari icya 9 mu bihugu bikenye cyane ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 peteroli nyinshi yakoreshejwe n'umutegetsi wigenga w'igihugu Idriss Deby kurwanya inyeshyamba no guhasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Igihe Deby yicwaga mu mwaka w'ibihumbi 2021, inama ya gisirikare iyobowe n'umuhungu we Mahama Idriss yigaruriye igihugu. Itegeko nshinga ryahagaritswe, nyuma gato guverinoma n'inteko ishinga amategeko biraseswa. Ashyigikiwe n'igisirikare cye, Mahama yakomeje kuba umukuru w'igihugu w'inzibacyuho kugeza na n'ubu, ibifatwa nko kuyobora igihugu mu mboni z'abampatsi bihugu. Reka nsoreze ku mwanya wa 10 aho turahasanga Madagascar nk'igihugu gikenye hano muri Afurika. Madagascar nicyo kirwa kinini muri Afurika, kikaba icya 4 ku isi, kikaba giherereye mu majyepfo ya Afurika. Kuva yabona ubwigenge yiyomoye ku bukoloni bw'Abafaransa mu 1960, Madagascar yahuye n'imivurungano ya politiki, guhirika ku ubutegetsi n'amatora atavugwaho rumwe. Perezida Andry Rajoelina watowe mu mwaka w'ibihumbi 2019 yaje ku butegetsi asezeranya guhangana na ruswa, kugabanya ubukene no guteza imbere ubukungu, gusa byarangiriye mu masezerano gusa. Madagascar iracyafite kimwe mu bipimo by'ubukene biri hejuru ku isi ku kigero cya 75%. Iterambere ricumbagira kandi guta agaciro kw'ifaranga bihagaze hafi ku 10% ibyakabaye bitera isi inkeke muri rusange. Mu bindi bihugu byo muri Afurika biza ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2025 harimo igihugu cya Uganda, Tanzania, Mali, Zambia, Zimbabwe, Togo, Egypt, Nigeria, Afrika y'Epfo, Somalia, Ethiopia, Angola, Ghana, Kenya. U Rwanda rukaba ruza ku mwanya 23 mu bihugu
biyoboye ibindi hano ku mugabane wa Afurika bikenye n'ibindi bihugu byinshi.